mu mwaka wa 2023 nibwo byavuzwe cyane ko Uburusiya burimo gukoresha indege idasanzwe mu ntambara Uburusiya buhanganyemo na Ukraine. Ni indege y'intambara yakangaranyije uwari we wese wabyumvise, by'umwihariko abashaka guhangana n'Uburusiya mu ntambara zo mu kirere. Yitwa Sukhoi 57 cyangwa se bakarihina bakavuga Su-57. Iyi niyo ndege y'Uburusiya ya mbere igezweho, ikaba ari icyiciro cya gatanu cy'iyi ndege, generation ya gatanu mu ndege zinyaruka ku muvuduko urenze w'ijwi. Bwa mbere iperereza ryakozwe n'Ubwongereza niyo ryagaragaje ko Uburusiya burimo gukoresha indege z'intambara zabwo za mbere rutura zo mu bwoko bwa Su-57 mu ntambara yabwo na Ukraine, ariko nanone ngo zishobora kuba zitararengaga ikirere cy'Uburusiya. Ni ukuvuga ko iby'izi ndege zikora byose Uburusiya butifuje ko zarenga ikirere cyabwo. Imwe mu mpamvu yaketswe yari uko ngo Uburusiya butifuzaga kohereza iyo ndege mu kirere cya Ukraine, ngo byari ukubera ko bwatinyaga ko Ukraine nabo bafatanyije mu ntambara bamenye ubuhangange indege ikoranye, bikaba byarengaho bakamenya nuko bayihanura. Iyi ndege yakataraboneka kandi yakuye umutima abanzi w'Uburusiya ni indege bwoko ki? Reka tubivugeho. Ni indege dushobora kuzabona inakomeza gukoreshwa mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya nidahagarara, nubwo harimo gukorwa byinshi birimo n'ibiganiro bya Amerika n'Uburusiya bigamije kuyihagarika. Hari n'ibindi birimo gutegurwa, birimo ko Donald Trump ashobora kuzasura Uburusiya mu minsi iri imbere. Nkuko twigeze kubikomozaho mu kanya, iyi ndege ya Su-57 ni indege idasanzwe mu bya gisirikare, isumbya zose ubushobozi mu z'Uburusiya bufite, ikaba mu cyiciro cya gatanu cyangwa se 5th generation mu ndege z'intambara zihuta kurenza ijwi. Ikindi, iyi ndege ikoranye ubuhanga bugezweho bwagizwe ibanga. Icyo abantu bayiziho ni icyo Uburusiya bwashatse ko bamenya. Ni indege zikorwa n'uruganda rwa Sukhoi Experiment Design Bureau. Ibyo gukora izi ndege z'Uburusiya zigezweho byatangiye kuvugwa mu mwaka wa 2000, gusa iya mbere ya Sukhoi 57 yatangiye kuguruka mu kwezi kwa mbere mu 2010, igurukira ahitwa Komsomolsk-on-Amur ni mu Burusiya. Mu kwa 12 mu 2017 yagurutse ikoresheje izindi moteri nshyashya. Hanyuma mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu 2018 nibwo byatangiye kumenyekana ko iyi ndege yatangiye kuguruka ifite n'intwaro. Ikinyamakuru Interfax cyo mu Burusiya kivuga ko iyi ndege yakorewe gushwanyaguza ubundi bwoko bwose bw'indege zo mu ntambara, yaba iziri kure cyangwa se ziri hafi, gushwanyaguza intwaro zose ziri ku butaka biherekejwe no kwangiza ubwirinzi bwose bw'ikirere, ubundi igasigara igenzura ikirere yibereye kure cyane. Mu mwaka wa 2018 nibwo Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya icyo gihe Sergei Shoigu yavuze ko ubu bwoko bw'izi ndege za Sukhoi 57 zarangije neza ibikorwa by'igerageza mu gihugu cya Syria. Hashize amezi make, Shoigu yongeye kuvuga ko ibikorwa byo kugerageza izi ndege byabaye ari mu kwezi kwa kabiri, kandi ko byakozwe haraswe ibisasu bya missile bigezweho. Nyuma y'umwaka nanone President Vladimir Putin ubwe yavuze ko vuba hari hagiye gushyirwa umukono ku masezerano nyayo yo gutanga mu buryo bwuzuye indege z'intambara 76 za Sukhoi 57. Ingano ya bene izi ndege Uburusiya bufite kugeza ubu ngubu ntabwo izwi, gusa hari amakuru avuga ko mu Burusiya haba hari Sukhoi 57 ziri hagati ya 42 na 44. Iryo perereza ry'Ubwongereza twavugagaho mu kanya ryagaragaje ko hari amakuru yizewe ko hari indege 5 ku kigo cya gisirikare kirwanira mu kirere kiri ahitwa Akhtuminsk. Igisirikare cy'Ubwongereza kiri no mu bya mbere yemeje ko izi ndege zirimo gukoreshwa mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Iperereza ry'Ubwongereza riri mu maperereza y'ibihugu yahagurukiye gushakisha cyane amakuru kuri Sukhoi 57 bitewe n'impungenge bari batewe n'izi ndege. Barazikurikiranye banavuga ko Uburusiya bukoresha izi ndege bwigengesereye cyane mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Bavuga ko bigengesera kubera ko batinya ko zahanurwa. Nk'uko iri perereza ribigaragaza, izi ndege za Su-57 ngo zishobora kuba zitarenga ikirere cy'Uburusiya mu bitero zikora kuri Ukraine. Icyo zikora ngo ni ukurasa za missile za kure, haba ku butaka no mu kirere. Abanyamahanga bakomeje kuvuga kuri izi ndege, ariko nanone Abarusiya nabwo banyuzagamo nabo ubwabo bakazivugiraho. Nko ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2022, Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya icyo gihe Sergei Shoigu yavuze ko nanone Uburusiya bwatangiye gukoresha izi ndege z'intambara za Su-57 mu ntambara yabwo na Ukraine. Amakuru akavuga ko izi ndege mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine zatangiye gukoreshwa mu kwezi kwa gatandatu mu 2022. Muri iyi ntambara
zakunze gukoreshanwa ubushishozi n'ubwitonzi. Ikirere cya Ukraine guhera iyi ntambara yatangira gukomera cyari kirimo ubwirinzi buri ku rwego rwo hejuru, gicunzwe na za radare z'ibihugu byo muri OTAN, ariko Sukhoi 57 ntabwo byayibujije ko irasa aho ishaka muri Ukraine. Iyi ndege ikoranywe ubuhanga buhanitse butuma itabonwa na za radare z'uwo bahanganye. Mu gukora izi ndege, Uburusiya bwakoze uko bushoboye buhisha amakuru y'ingenzi kuri iyi ndege, kubera ko bwari buzi neza ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishaka kwiyiga ngo bizabone uko bigirwanya mu ntambara. Muri uyu mwaka wa 2025 hari inkuru iherutse kuvuga ko Uburusiya bwatanze indege ya Sukhoi 57. Ni inkuru yavuga ko bwayihaye igisirikare cy'Ubuhindi. Ubuhindi n'Uburusiya babyemeje ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Uburusiya n'Ubuhindi bafite umubano ukomeye cyane mu bya gisirikare, ndetse bisa naho nta cyenda kwangiza uwo mubano, nubwo bidashimisha ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ibi biherutse kugaragarira mu kuba Amerika iherutse guhana Ubuhindi izamura umusoro ku bicuruzwa Ubuhindi bwinjiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo kubera ko Ubuhindi bwakomeje gukorana ubucuruzi n'Uburusiya, by'umwihariko mu kugurayo petrol. Uburusiya imyaka myinshi bwabaye umufatanyabikorwa w'Ubuhindi, ndetse bumaze igihe aribwo butanga intwaro kuri iki gihugu cy'Ubuhindi. Ikindi, Ubuhindi nicyo gihugu kinjiza intwaro nyinshi kizikuye mu Burusiya kurenza ibindi. Icyakora nanone intwaro Uburusiya bwoherezaga mu Buhindi zaragabanutse kubera intambara, kubera ko Uburusiya nabwo burazikeneye muri iyi ntambara. Iyi ndege ya Su-57 uretse kugaragara mu Buhindi yanagaragaye mu Bushinwa, ibyabaye nka gasopo ikomeye yahawe abo mu burengerazuba bw'isi ku mubano w'Uburusiya n'Ubushinwa nawo wifashe neza, kandi ko bifitanye imikoranire ikomeye mu rwego rw'igisirikare. Su-57 ifite moteri ebyiri zifite imbaraga nyinshi, ni moteri za AL-41F1, ariko nanone bafite umugambi wo kuzahiha moteri y'ubushobozi bwisumbuyeho ya Izdeliye-30. Ni indege igenda ku muvuduko urenze uwijwi, ni ibirometero 2470 ku isaha imwe. Nyuma ya Sukhoi 57, Uburusiya burateganya gukora izindi ndege zinakoreshwa n'ubwenge buhangano nk'iyitwa Sukhoi S-70 Okhotnik B, bakunze kuyita Hunter B, yo na n'ubu baracyayigerageza. Iyi ndege ya Sukhoi 57 igurwa hagati ya miliyoni 40 na miliyoni 65 z'amadolari ya Amerika, mu gihe igiye kugurishwa ku isoko ryo hanze y'igihugu ho ihagera ifite agaciro ka miliyoni 140 z'amadolari. Yamamaye cyane ku isi urebye kubera intambara y'Uburusiya na Ukraine, kandi akenshi yarasaga iri mu kirere cy'Uburusiya. Ni indege yazanakomeza gukoreshwa no mu bihe bizaza mu gihe intambara yakomeza. Guhagarara ku iyi ntambara bigaragara ko bikiri mu rugendo, kubera ko ubwumvikane buracyari buke hagati y'Uburusiya na Ukraine, nubwo Amerika irimo kuganira n'Uburusiya. Tuvuze ibi kubera ko nk'ubu Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko Ukraine itazemera icyifuzo icyo ari cyo cyose cy'Uburusiya cyuko yakwemera guhara akarere ka Donbass nk'ingurane yo kugira ngo habe hagahenge. Aburira ko bishobora gukoreshwa nk'ishingiro ryo kugaba ibitero mu gihe kiri imbere. Zelensky yabivuze mbere y'inama hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Inama izabera muri leta ya Alaska muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yavuze ko amasezerano y'amahoro ayo ari yo yose yaba mu guhererekanya uko ariko kose ku turere twa Ukraine, ndetse bikemezwa ko Vladimir Putin kimwe mu byo asaba ari uko Ukraine yahari ibice bigenzurwa n'Uburusiya, by'umwihariko muri Donbass mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Zelensky yavuze ko ibi bitazigera bibaho. Hagati aho, ingabo z'Uburusiya zakomeje ibitero byazo byo muri iyi mpeshyi zitsinsura bitunguranye ingabo za Ukraine zerekeza hafi y'umujyi witwa Dobropilya, ni mu burasirazuba, ndetse mu gihe gito zateye intambwe y'ibirometero 10. Zelensky yemeye ko iyi ntambwe yatumye Uburusiya bufata uduce twinshi, ariko ko vuba ahangaha Ukraine izasenya imitwe y'ingabo yagize uruhare muri icyo gitero. Mu gupfobya iyo ntambwe y'Uburusiya, Volodymyr Zelensky yongeyeho ati birasobanutse kuri twebwe ko intego y'Uburusiya ari ugushyiraho umwanya runaka w'amakuru mbere y'uko Vladimir Putin ahura na Donald Trump, umwanya wo kuvuga ko Uburusiya burimo gutera intambwe mu gihe Ukraine irimo gutakaza. Nta makuru yihariye leta yatangaje y'ibyo Vladimir Putin ashobora gusaba ubwo azaba ahuye na Donald Trump kuwa gatanu mu mujyi wa Anchorage muri Alaska. Akarere ka Donbass kagizwe n'uturere two mu burasirazuba bwa Luhansk na Donetsk,
kakaba karigaruriwe igice kimwe n'Uburusiya guhera mu mwaka wa 2014. Uburusiya ubu buragenzura Luhansk hafi yose ndetse no hafi 70% by'akarere ka Donetsk. Ariko ubwo yagiranaga ibiganiro n'abanyamakuru kuwa kabiri, Zelensky yashimangiye ko Ukraine izanga icyifuzo icyo ari cyo cyose cyo kuva muri Donbass. Ati niba tuvuye muri Donbass uyu munsi, ibiringiro byacu, ubutaka bwacu, ibice by'igiye hejuru tugenzura byose bizaba bitakaye. Tuzaba dufunguye ibiringiro bikomeye byo gutuma Abarusiya bategura ibitero. Mbere Zelensky yashimangiye ko Ukraine itazaha impano y'ubutaka uwigaruriye ubutaka bwayo. Akomoza ku itegeko nshinga ry'icyo gihugu risaba ko haba kamarampaka mbere y'uko habaho impinduka iyo ari yo yose ku butaka bw'icyo gihugu. Mu ijambo asanzwe ageza ku gihugu buri joro, kuwa kabiri yavuze ko Uburusiya burimo gutegura ibitero bishya mu bice bitatu byo ku rugamba mu duce twa Zaporizhia, Pokrovsk na Novopavlov. Mu cyumweru gishize Donald Trump yavuze ko hazabaho guhererekanya kumwe na kumwe k'uturere kubw'ineza ya bombi, Uburusiya na Ukraine. Ibyateje guhangayika muri Ukraine ni Burayi ko Uburusiya bushobora kwemererwa guca imbibi za Ukraine bundi bushya. Kuri ubu Uburusiya bugenzura hafi 20% by'ubutaka bwa Ukraine. Kuwa kabiri ibiro bya Perezida wa Amerika byavuze ko ibiganiro byo muri Alaska ari umwitozo wo gutega amatwi wa Trump, ndetse byongeyeho kuba we na Putin bazicarana hamwe mu cyumba kimwe ngo bizaha Perezida wa Amerika ikimenyetso cyiza cy'uburyo bwo kurangiza iyi ntambara. Ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2015, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yitabiriye inama y'itsinda mpuzamahanga ry'ibiganiro rya Valdai yabereye i Sochi. Itsinda ry'ibiganiro rya Valdai ni ihuriro mpuzamahanga riba buri mwaka rigamije guhuza inzobere kugira ngo ziganire ku Burusiya n'uruhare rwabwo mu byemezo bikomeye bifatirwa ku isi. Muri ibyo biganiro, ku nshuro ya mbere Vladimir Putin yagaragaje amwe mu mahame agenderaho mu buzima, ashobora no gusobanura uko yitwara ndetse n'ibyo akora. Yagaragaje impamvu ari umukuru w'igihugu udashobora kwizera ko hari ikintu runaka atakora. Mu 2022 BBC yanditse inkuru itangaza uburyo nta muntu n'umwe ukwiye kwibwira ngo Putin ibi ntiyabikora. Byagaragaye ko adatekereza nka benshi mu bategetsi tuzi. Mu 2014 abantu baribazaga batese Putin yakwigarurira Crimea koko. Birangira bikoze, arayigarurira. Nyuma bati ntabwo yashoze intambara muri Donbass. Arabikora, intambara arayitangiza. Nyuma bati ntiyatera Ukraine. Mu 2022 arabikora, n'ubu intambara irakomeje. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri amwe mu magambo yavugiye muri ibyo biganiro byo mu 2015, amagambo agaragaza ko Vladimir Putin afite imitekerereze itandukanye n'iy'abandi bategetsi b'ibihugu bikomeye ku isi tuzi. Ariko cyane cyane muri iki kiganiro turavuga ku bihe by'ingenzi bikomeye Vladimir Putin yanyuzemo mu buzima bwe kuva ari umwana, byamuhinduye uwo ari we uyu munsi, bimuha amahame agenderaho ndetse bituma ahinduka umurwanyi isi yose itinya. Ubuzima yanyuzemo kuva akiri muto, cyane cyane nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi, nibwo bwavuyemo amagambo yigeze kwivugira ati imihanda yo muri Leningrad yanyigishije ko buri gihe iyo ubona ko kurwana biri bube ngombwa ujye ukora ku buryo aba ari wowe ukubita mbere. Muri ibyo biganiro byo mu 2015 Vladimir Putin yatangiye agaragaza uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gushaka kuyobya isi yose. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziragerageza kuyobya isi yose. Hashize iminsi mike hatangiye i Burayi igerageza rya mbere ry'uburyo bwo kwirinda ibisasu bya missile bya Amerika. Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko twari dufite ukuri igihe twamaganaga umwanya abafatanyabikorwa bacu b'Abanyamerika bafite. Bagerageje kutuyobya ndetse n'isi yose iri kumwe natwe. Mbivuze mu buryo bworoshye, baratubeshye. Ikibazo ntabwo ari cyo gukeka ko haba hari ibisasu bya kirimbuzi muri Iran. Ibisasu bitigeze binabaho kandi bitazanabaho. Icyo tubona ni ubushake bwo gusenya ihuriro ry'abafite ububasha bwa gisirikare no guhindura imibanire y'ibihugu ku nyungu z'Abanyamerika kugira ngo bashobore gutegeka isi. Atari ibyo gusa, ahubwo banashobore gutegeka ibyo bashaka ku isi yose. Ibi ni ibintu biteye inkeke cyane kuri bose ndetse no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo. Indi ngingo ikomeye yavuzeho iki gihe ni ibihano Amerika ikunze gufatira abayirwanya. Kuri we, ibihano ni igikoresho cyo guhatira abandi gukora ibyo Amerika ishaka mu buryo butari bwo, kubabaza, gukandamiza n'ibindi. Ati amagambo akoreshwa mu bya gisirikare ubu ngubu arashyirwa mu nzego zose z'ubuzima. Ukuri k'ubukungu bwa none ku isi ni intambara z'ubucuruzi n'ibihano.
ari nabyo Amerika ishyize imbere ndetse byabaye ihame. Ibihano bikunze kwifashishwa nk'igikoresho cyo guhatira abandi gukora ibyo Amerika ishaka mu buryo butari bwo. Babikora kugira ngo babangamire uwo bahanganye wese, ndetse rimwe na rimwe bakanamukura ku isoko burundu. Ati ngiye kubaha urugero. Hari indwara yo gucibwa amande yamaze gukwira hose, ndetse n'ibigo by'i Burayi bicibwa ayo mande na Amerika. Inzitwazo zose zirakoreshwa ngo bahane abagerageje gusuzugura ibihano bya Amerika byashyizweho. Muri uyu mwaka gusa, banki yo mu Bufaransa yaciwe hafi miliyari 9 z'amadolari. Toyota yishyuye miliyari 1 na miliyoni 200 z'amadolari, naho Commerzbank yo mu Budage yemera gutanga miliyari 1 na miliyoni 700 z'amadolari mu ngengo y'imari ya Amerika, n'ibindi byinshi. Ati bishobora kuba atari ikibazo cy'Abarusiya gusa. Atari ko ndifuza kubabaza ikibazo. Ese uku niko umuntu agirana imikoranire n'abo bafatanya? Oya, ibi bikorwa ku mugaragaro ku bagaragu. Abagaragu bagize ubutwari bwo gukora ibyo bashaka, bagahanirwa kuba bitwaye mu buryo butashimishije abatware. Imbaraga za gisirikari zizakomeza kuba igikoresho cya politike mpuzamahanga. Bagenzi banjye, dushyire mu gaciro, imbaraga za gisirikari zizakomeza kandi mu gihe kirekire kuba igikoresho cya politike mpuzamahanga. Ushobora guhakana cyangwa se ukabyemera, ariko ni ukuri. Ikibazo kiri ahandi. Ese izi mbaraga zizakoreshwa gusa ari uko izindi nzira zose zanze? Urugero, iyo ari ngombwa guhangana n'ibyago nk'iterabwoba kandi bigakorwa hakurikijwe amategeko mpuzamahanga yemejwe, cyangwa se abantu bazajya berekana imbaraga igihe cyose bibaye ngombwa gusa kugira ngo bibutse isi yose ko ari bo bategeka isi, batitaye ku kuba gukoresha izo mbaraga byaba bifite ishingiro cyangwa se byaba bifite ingaruka, kandi aho gukemura ibibazo ahubwo byanabyongera. Iyi mivugire ya Vladimir Putin ndetse n'ibikorwa byose akora byo gutungurana no kugaragaza ko adatinya intambara, byose bituruka mu miterere ye ku giti cye. Yavukiye Leningrad, ahari hakigaragara ingaruka z'iminsi 872 y'igitero cyo mu ntambara ya kabiri y'isi, igitero cyagabwa Leningrad. Vladimir Putin akiri muto yari umwana w'umurakare nk'uko bakunze kubivuga, kandi wakundaga kurwana ku ishuri. Inshuti ye magara yibuka ko yashoboraga kurwana n'uwari we wese kubera ko atatinyaga uko umuntu angana. Kandi ubwo uyu mujyi yavukiyemo wari wuzuyemo amatsinda y'abakora urugomo n'abagizi ba nabi, urugomo rwo ku mihanda. Uyu mwana muto wakundaga kurwana yari akeneye ikimufasha kwitabara, maze ku myaka 12 atangira kwiga sambo, imikino icyarimwe ngororamubiri na njyarugamba, imikino ikoreshwa mu gisirikare mu Burusiya. Hanyuma akurikizaho judo. Yari afite umuhate n'imyitwarire myiza. Ku myaka 18 yari amaze kubona umukandara w'umukara muri judo, ndetse aza ku mwanya wa 3 mu marushanwa y'igihugu y'abakiri bato muri judo. Nibyo, ibi ni bimwe mu bigize ishusho ye y'umugabo w'inkorokoro, ishusho yubatse neza mu buryo buteguye mu myaka myinshi cyane. Ariko byanashimangiye icyizere yari afite akiri muto ko mu isi yuzuyemo ibyago ugomba kugira icyizere, ariko kandi ukamenya ko nk'uko abivuga ubwe, iyi mirwano itakwirindwa, ni ukuvuga iyo biri ngombwa ko ugomba kurwana. Ugomba gukubita mbere, kandi ugakubita mu buryo bukomeye cyane ku buryo uwo muhanganye atongera kubura umutwe. Muri rusange, abantu mu gihe cye birindaga kandi bagatinya kujya ku muhanda wa 4 Litany Prospect. Uyu ni umuhanda wariho icyicaro gikuru cya polisi y'iperereza ya KGB i Leningrad. Abantu benshi cyane bahanyuze bajya mu byumba byo kubarizwamo, nyuma bakoherezwa mu makambi y'imirimo ya Gulag mu gihe cya Stalin, ku buryo hari urwenya rubabaje rwakwiriye hose muri icyo gihe mu Basoviete. Rwavuga ko Bolshoi Dom, cyangwa se inzu nkuru, no kuvuga inzu yakoreragamo ibiro by'ubutasi, ariyo nyubako ndende kurusha izindi Leningrad. Mu by'ukuri ntabwo yari ndende, ariko bavuga ko ari ndende kubera ko ngo washoboraga kuba uyirimo ukabona Siberi uturutse munsi y'ubutaka bwayo. Ibi babivugaga kubera ko washoboraga kuva muri iyi nzu werekezwa muri Siberi mu bukonje butagira ingano ugiye gukora imirimo y'agahato. Nyamara Putin afite imyaka 16 yinjiye kuri reception, cyangwa se mu cyumba cyo kwakiriramo abantu muri iyo nyubako. Icyumba cyari gifite tapi y'umutuku, maze abaza umusirikare wari uhicaye. Umusirikare ngo wari ufite isura ifunze bigaragara ko arakaye, amubaza uburyo ashobora kwiyandikisha nawe akaba umutasi. Uwo musirikare yamusubije ko agomba kuba yarakoze service za gisirikari cyangwa se akaba afite impamyabumenyi. Ndetse Putin arongera aramubaza ati niyihe mpamyabumenyi yaba ari nziza kurusha izindi. Uwo musirikare yamubwiye ko ari iy'amategeko. Kuva ubwo Vladimir Putin ahita yiyemeza kubona impamyabumenyi y'amategeko. Nyuma aza no kwemererwa kwinjira muri icyo kigo, ahabwa imyitozo aba umutasi. Ku mwana muto wo ku muhanda Putin yari w'icyo gihe, KGB yayibonaga nk'itsinda rinini kurusha andi mu mujyi,
itsinda ritanga umutekano n'amahirwe yo kuzamuka mu ntera ndetse no ku muntu utari ufite imikoranire n'ishyaka. Ariko kandi yabonagamo amahirwe yo kugira uruhare mu guhindura ibintu, nk'uko yigeze kubivuga ku bijyanye n'amafilime y'ubutasi yarebaga akiri muto. Umutasi umwe yashoboraga gufatira umwanzuro ibihumbi by'abantu. Nubwo yari afite icyizere cyinshi, umwuga wa Putin mu butasi muri KGB ntabwo wigeze ugera ku rwego rwo hejuru. Yari umukozi w'inyangamugayo kandi ukora neza, ariko ntabwo yari umwe mu bahanga bigaragazaga. Nyamara yihatiye kwiga ururimi rw'Ikidage, bituma mu 1985 agenerwa inshingano mu biro bya KGB i Dresde mu Budage. Aha yatangiye ubuzima bw'umunyamahanga bufite ituze mu gihugu cy'amahanga. Ariko mu kwa 11 mu 1989 ubutegetsi bw'Ubudage bw'uburasirazuba bwatangiye gusenyuka mu buryo bwihuse bitangaje. Ku itariki ya 5 y'ukwa 12 muri uwo mwaka, ikivunge cy'abantu cyagose inyubako ya KGB i Dresde. Putin ahamagara atabaza ku birindiro bya hafi by'ingabo z'Abasoviete asaba kurindirwa umutekano, ariko basubiza ko nta bushobozi bafite. Bati nta na kimwe dushobora gukora tudahawe amabwiriza turutse Moscow, kandi Moscow iricecekeye. Putin yahise amenyera aho ngaho kwisenyuka ritunguranye ry'Abasoviete ririmo kubaho, maze afata icyemezo cyo kutazigera yongera gukora ikosa yabonaga ko ryakozwe n'umuyobozi w'Abasoviete Mikhail Gorbachev, ariyo ryo kudasubiza vuba kandi mu buryo bukomeye iyo uhanganye n'umwanzi. Iyi ni indi mpamvu ya kabiri yatumye afata ryahame ry'uko irwanye n'umuntu ugomba gukubita mbere. Nyuma Putin yaje kuva muri KGB ubumwe bw'Abasoviete bwasenyukaga, ariko ahita abona umwanya nk'umufasha cyangwa se umunyamabanga w'umuyobozi mushya w'umujyi wa St Petersburg. Ubukungu bwari bwaraguye cyane icyo gihe, maze Putin ashingwa gutegura amasezerano agamije gufasha abaturage b'uwo mujyi kubona ibyo kurya. Ibifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari birimo petrol n'ibyuma byagombaga kuguranwa ibiribwa bihabwa abaturage bari bashonje. Nyamara mu by'ukuri nta muturage n'umwe wabonye ibiribwa. Ariko nk'uko iperereza ryakozwe nyuma ryabigaragaje, Putin, inshuti ze na bamwe mu bagizi ba nabi bari bazwi muri uwo mujyi nibo bishyiriye mu mifuko yabo ayo mafaranga. Mu myaka igoye ya za 90, Vladimir Putin yahise amenya ko icyubahiro cya politike ari nk'igicuruzwa gishobora kugurishwa, kandi ko abagizi ba nabi cyangwa se abitwara nabi nk'amabandi n'abandi bagizi ba nabi bo mu mijyi bashobora kuba bafatanyabikorwa beza. Niba abantu bose bari hafi ye barakuraga inyungu mu myanya bafite, niki cyari gutuma batabikora? Yabaye president mu ntangiriro z'umwaka wa 2000. Yizeraga ko ashobora gushinga umubano mwiza n'uburengerazuba, ariko bigakorwa ku mabwiriza ye arimo n'ibice by'inyungu yifuzaga kugumana mu bihugu byahoze bigize ubumwe bw'Abasoviete. Ntabwo yatinze gucika intege, maze ararakara. Yumva ko uburengerazuba buri mu mugambi wo guhora bushyira Uburusiya mu kato no kubusuzugura. Igihe perezida wa Georgia Mikhail Saakashvili yiyemezaga ko igihugu cye kigiye kwinjira muri OTAN, Putin yararakaye cyane, maze igitero cya Georgia cyo kongera gufata akarere kiyomeye kuri Georgia kitwa Ossetia y'Amajyepfo kari gashyigikiwe n'Uburusiya kiba urwitwazo rwo kugaba igitero cyo guhana. Mu minsi 5 gusa ingabo z'Uburusiya zari zimaze gutsinsura burundu ingabo za Georgia, kandi zasunikiye Saakashvili gusinya amasezerano y'amahoro mu buryo busebetse cyane. Uburengerazuba bwararakaye cyane, ariko mu gihe kitarenze umwaka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatanze igitekerezo cyo kongera kubaka umubano n'Uburusiya, ndetse Moscow inahabwa uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'isi cyo mu 2018 cy'umupira w'amaguru. Kuri Putin bigaragara ko imbaraga arizo zishingirwaho nk'ukuri, kandi ko uburengerazuba bworoshye kandi bujegajega umuntu yabubabaza. Igihe COVID-19 yibasiraga isi, Putin yisanze mu bwigunge budasanzwe. Buri wese washakaga guhura nawe yabanzaga gushyirwa mu kato k'iminsi 15 arinzwe cyane. Hanyuma yajya kuhura nawe akanyura mu muryango muremure wuzuyemo imirasire ya ultraviolet yica udukoko ndetse n'umwotsi wo kwica bakteri, akabona guhura nawe. Muri icyo gihe umubare w'inshuti n'abajyanama bashoboraga guhura na Putin waragabanutse bikomeye, hasigara gusa itsinda rito. Kubera ko yumvaga ibitekerezo bike bitandukanye kandi atakibona neza igihugu cye, Putin asa n'uwize ko ibyo yibwiraga byose ari ukuri, kandi ko urukundo ruke afitiye uburengerazuba rufite ishingiro. Aha ni naho havuye igitekerezo cyo gutangiza intambara muri Ukraine.